Ponovo smo slikom u studiju gdje se meni pridružila naša današnja gošća Svetlana Vakumović, direktor filijale Pavlović International banke Bijeljina. Dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče svima vama u studiju kao i svim gledalcima Slobomir televizije. Pod sloganom da nam sjetva bude dobra. Pavlović banka i ove godine pomaže poljoprivrednicima. Od kad do kad traje ova akcija i koja je neka osnovna namjena? Pa ovako, poslovna orijentacija Pavlović banke je inače da mi budemo prepoznatljivi, kvalitetni, pouzdani. Mi se trudimo da izađemo u susret klijentima i u skladu sa njihovim potrebama kreiramo naše proizvode. Prepoznali smo da je našim poljoprivrednim proizvođačima potrebna financijska podrška u vrijeme proljetne sjetve, tako da smo sada pokrenuli akciju koja će da traje do 30. aprila ove godine i u sklopu u toj akciji dajemo poljoprivrednicima kredite i pozajmice. Namjena je kupovina repromaterijala za proljetnu sjetvu. Hoćemo li prvo da kažemo nešto više o kratkoročnim kreditima, o samoj otplati, kako se vrši realizacija? Svakako. Krediti u okviru ove akcije su planirani da to bude do 10.000 na nekih 10 mjeseci. Planirana kamatna stopa je 9,45 i obrada je 2%. Sredstva dajemo na žiroračun, znači realizujemo puštanjem na žiroračun poljoprivrednih proizvođača ili na račune poljoprivrednih apoteka ukoliko poljoprivredni proizvođači dođu sa profakturama preko neke poljoprivredne apoteke. Sama otplata kredita može da bude jednokratna i u tom slučaju kamatu obračunavamo mjesečno, zadnji dan u mjesecu, ili može da je obračunamo unaprijed i onda na taj način omogućavamo poljoprivrednim proizvođačima da ne moraju svaki mjesec da dolaze u banku i da je plaćaju. Druga varijanta je sa grace periodom do nekih 5 mjeseci, a onda da ide u 5 jednakih anuiteta i imamo treću varijantu u jednakim anuitetima tokom trajanja perioda otplate kredita. Što se tiče dugoročnih kredita, koji su tu neki posebni uslovi? Dugoročni krediti su više namijenjeni za ulaganja u osnovna sredstva za izgradnju štala, za kupovinu traktora, mehanizacije, kupovinu osnovnog stada, znači za nešto što će trebati malo duži period otplate. Ovi kratkoročni su prvenstveno namijenjeni za proljetnu sjetvu gdje je planirano da poljoprivrednik u ovo vrijeme nešto posije, da to za 10 mjeseci nekih otprilike već uspije da nikne, da sazrije, on to da proda i da vrati banci ono što su podigli. A kako je obezbjeđenje kredita? Obezbjeđenje zavisi od iznosa kredita, znači do 5.000 konvertibilnih maraka dovoljno je da nosilac poljoprivrednog gazdinstva i eventualno vlasnik zemlje koja se obrađuje pristupe dugu i potpišu mjenicu. Ukoliko su iznosi preko 5.000, onda uzimamo neke zaloge kroz pokretnu mehanizaciju ili može neko jemstvo ako je tako poljoprivrednicima lakše. A dodatnu pogodnost bijeljinskim poljoprivrednicima obezbijedila je i opština Bijeljina, odnosno u saradnji sa... Mi se nadamo da će oni ove godine da nam se pridruže. Prošle godine smo mi sa Agrarnim fondom opštine Bijeljina potpisali bili protokol i Agrarni fond je snosio dio kamate. On je u vidu regresa početkom ove godine svim poljoprivrednicima koji su kod nas imali kredite, vratili su dio tih sredstava, otprilike 3%, odnosno 1/3 tih kamata koji su oni nama platili. Pa, prema mojim informacijama, sredstva su i za ovu godinu obezbijeđena, tako da računam da ćemo mi ove godine na taj način pomoći poljoprivrednicima. Da, i da će se ta saradnja i nastaviti. Ukoliko već imaju neka druga zaduženja koja im predstavljaju finansijski teret, mislim na poljoprivrednike. Mi smo tu isto tako da im pomognemo, znači slobodno mogu da dođu kod nas u Pavlović banku, a onda ćemo prvo da vidimo kakvi su ti njihovi problemi, koliki su ti krediti i pronaći za njih najbolje rješenje, na koji način kroz objedinjavanje svih tih kredita omogućiti im da olakšaju sebi istu otplatu. A pored kredita, sad smo objasnili otprilike kako to funkcioniše i za kratkoročne i za dugoročne, tu su i pozajmice i posebni uslovi pod kojima su one obezbijeđene. Pozajmice su nov proizvod u Pavlović banci i namijenjeni su poljoprivrednicima koji u Pavlović banci imaju otvoren tekući račun i uslov je da su preko tog tekućeg računa imali bilo kakav promet prethodne godine. Pozajmice se odobravaju do 5.000, malo su skuplje. Ovdje je kamata 11,95, obrada je isto 2%.
Međutim, sam smisao pozajmice je takav da je predviđena da je poljoprivrednik može u toku od godinu dana više puta uzimati i vraćati. Znači, u slučaju da im treba kratkoročno da prevaziću neke financijske probleme, poteškoće, oni povuku ta sredstva, koriste jedno izvesno vrijeme, ali prvi priliv sredstava iskoriste za vraćanje istih i na taj način oni kamatu plaćaju samo na iznos i na period koliko koriste tu pozajmicu. Jedan proizvod ne isključuje drugi, tako da jedan poljoprivredni proizvođač može u isto vrijeme da ima i kredit i pozajmicu. Razlika je samo što kredit kad koristi, u momentu kada ga vrati, on više ne može ponovo da ga povuče, dok pozajmicu može. Pozajmicu može, da. Što se tiče obezbeđenja vezanog za pozajmicu, ona je isto kao i za poljoprivredne kredite. Znači, dovoljno je može sa članom porodice poljoprivrednik da je podigne pod uslovom da nije prezadužen, da nema tamo nekih prevelikih kredita, ali u svakom slučaju pronađemo rješenje, iako ima da to bude na obostrano zadovoljstvo. Što se tiče sve potrebne dokumentacije i svih stručnih savjeta koji su im eventualno potrebni, oni to sve mogu da pronađu naravno u Pavlović Internacionalu. Da, od dokumentacije to nije ništa komplikovano, znači tu smo se potrudili da budemo što jednostavniji. Potrebne su kopije ličnih karata nosilaca kredita, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva i eventualno neki dokaz o mjestu prebivališta. Bilo da se radi o potvrdi iz CIPS-a ili nekom računu za struju, vodu, telefon, bilo šta gdje mi možemo da identifikujemo da se lice nalazi na toj adresi. To je isto potrebno i za žirante. Znači, nema tu nikakvih dodatnih papira koje jedan poljoprivrednik ili bilo koji građanin ne može vrlo brzo donijeti. Ja se nadam, Ceco, da smo uspjeli ovo dobro da objasnimo, bar ovo onoliko koliko se ja razumijem. Nadam se da nisam nešto propustila da pitam, što je bitno. To je to. Meni je jako bitno da nas poljoprivrednici već uveliko prepoznaju, da su nam vjerni. Mi smo prošle godine izuzetno dobro odradili ovu akciju. Nadam se da će tako da bude i ove godine, jer su nam zaista prilično povoljni. Mislim da smo čak i najpovoljniji trenutno na tržištu sa ponudom za same poljoprivredne proizvođače. A za sve dodatne informacije oni se mogu obratiti nama u kancelarije Pavlović banke u Karađorđevo 1 ili na brojeve telefona 232 331 i 232 320. Eto, pa da nam sjetva bude dobra, a mi ćemo vas u svim aktivnostima koje budete i u buduće realizovali sa zadovoljstvom pratiti. Tebi hvala najljepše što si došla i na izdvojeno vremenu. Hvala vam.